igicamunsi cyiza, anizere ko mumeze fresh, nizere ko uri hose kabisa umeze neza cyane, 5/5, nizere ko ibintu bimeze neza cyane muri rusange aho uri hose, uko bimeze kabisa, waba urwaye waba uri muzima, nizere ko kabisa rero ufite icyizere cyo kubaho, kandi nizera ko ibintu bikomeza kugenda nyine byiza muri rusange kabisa. Amakuru y'imikino atandukanye mbanje kubagezaho rero kuri iki gicamunsi, nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko mwari muryohewe n'intsinzi y'Amavubi, intsinzi y'ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Ni umukino rwose rero nyine wahuzaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Benin, uza kuranga ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinze ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Rero ikipe y'Amavubi rwose rero ikoze comeback, ni ibintu byeruka kuba mu mwaka w'2021, nubwo rero ikipe cyangwa ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakoraga comeback igatsinda ikipe y'igihugu ya Togo ibitego bigera kuri 3 byose kuri 2. tuze kwerekeza kuri shampiyona y'u Rwanda nyuma yuko hateranye inama ya Minisiteri ya Siporo, hagatana inama ya Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League, bose rero bakicara hamwe baje kuba nyine bemeza yuko ikipe cyangwa se shampiyona y'u Rwanda igomba kuba ikomeza. Ubwo rero akazaba rero bakina umunsi wa 7 wa shampiyona, mu gihe rero ubusabwe ikipe ya APR yasabye yuko yazakina ikipe ya Rayon Sport ikindi gihe, ahubwo bagakomeza bakina n'ikipe ya Gasogi nk'uko biteganijwe ku rutonde cyangwa se ku ngengabihe ya Rwanda Premier League. Rero nabyo biza kuba bigenda byubahirizwa. Tuze kureba n'andi makuru menshi agiye atandukanye, tuze kwigeza ku mugabane w'i Burayi. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza rero yamaze kuba yemeza Thomas Tuchel nk'umutoza mushyashya. Ni umutoza aciye mu makipe atandukanye, yatoza ikipe ya Chelsea, yatoza ikipe ya Paris Saint-Germain, kuri ubu yatoza ikipe ya Bayern de Munich. Bivuga ko rero mu kwezi kwa 5 aribwo azaba atandukana n'iyi ekipe rero, ani ekipe ya Bayern de Munich, nyuma yuko rwose aje no kuba akora amateka atari meza yo kubura igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Bayern de Munich rero yari maze igihe itakibura, ariko umugabo aje rwose rero mu mwaka amazemo rwose rero aza kuba atitwara neza muri rusange. Tuza kandi kwerekeza ku yandi makuru atandukanye, tuzavuga kuri Lionel Messi rero waje kuba atangaza uko yiyumva yageze muri ekipe nationali yabo, nyine ni ekipe y'igihugu ya Argentine. Ati niyumva nk'umwana, atende muri ekipe nyine nuko ibintu biba bimeze muri rusange. Tuze kureba umukino wa FIFA Nations League yaje kuba iba kuri umunsi w'ejo. Tuze kureba kandi imikino nyine ku mugabane wa Afurika yabaga ku munsi w'ejo muri imikino ya qualification y'igikombe cya Afurika izabera mu gihugu cya Maroc, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kabisa ngiye kuza rero tube tuganiraho muri rusange. Ubwo reka dore ko ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo ni ekipe yakiraga ekipe y'abavandimwe rero ya Benin. Biza kurangira match rwose ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinze ikipe y'igihugu ya Benin ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Igitego cya mbere cyatsinzwe na ekipe y'abavandimwe rero, cyatsinzwe rero na ekipe y'abavandimwe kabisa ya Benin. Tuza kuboneka mu gice cya mbere kabisa rero, nibwo igitego nyine cya mbere cyaje kuba akinjira mu izamu rya ekipe y'igihugu y'u Rwanda. Ku makosa rero yarakozwe na abadefenseri ba ekipe nationali y'u Rwanda kabisa. Rero baza kurangira rero umusore kabisa rero ateretsemo igitego cya mbere. Ni igitego cyaje mu gice cya mbere nyine kiza cyihuse, baravuga bati ekipe y'igihugu y'u Rwanda se noneho igiye kuba itsindwa ibitego byinshi, ariko rwose rero ekipe nyine y'u Rwanda iza kuva rero mu rwambariro kabisa. Rero iza kuva mu urwambariro bisubiyeho kabisa, bagarukana imbaraga zikomeye mu gice cya kabiri. Urabona ko mu gice cya mbere bakinnye bageragezaga abakataka, ekipe y'igihugu ya Benin ikacishamo ikataka, iza no kubona nyine igitego ku munota wa 42. Igitego cyatsinzwe n'umuvandimwe bita Andreas, akaba ari waje ko nyine abona igitego cya mbere cya ekipe y'igihugu ya Benin. Igice cya mbere nyine kiza kurangira n'ubundi nyine ama ekipe yombi nyine ajya kuruhuka. Ikipe y'igihugu ya Benin iki gitego kimwe kuvuza ku ekipe nyine y'u Rwanda. Ubona ko ni umukino wari utangiye gutuma rwose rero icyizere kiyoyoka cya ekipe y'u Rwanda nyine kuzaba
yakwikiza mu gikombe cya Afurika, ariko nyine baza kuba mu gice cya kabiri bisubiyeho, barataka barakina, ubona ko bahanahana umupira neza, akabona banyuzamo bakataka kabisa, ukabona ko bafite inyota yo kuba bashaka igitego hafi ku munota wa 70 kabisa. Rero umuvandimwe bita Nshuti Innocent aza kuba aterekamo igitego cya mbere cya ekipe y'igihugu Amavubi rero ku munota wa 70. Wakati ku munota wa 75 Bizimana Jihad kapiteni wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda aza kuba aterekamo igitego cya kabiri kuri penalty, akaba ari kosa ryari rimaze kuba ari umukorerwaho mu rubuga rw'amahina. Rero umusifuzi rero aza kuhita atanga penalty, ikipe y'igihugu y'u Rwanda biza kurangira nyine itsinze kabisa rero igitego cya kabiri, cyaje kuba rero kirangiza uyu umukino muri rusange. Ubwo rero icyo bivuze ni iki, ni uko rwose ikipe y'igihugu nyine y'u Rwanda Amavubi yaheruka gukora bino bintu cyangwa se yo gukora icyo bita comeback hari mu mwaka wa 2021 rero tariki 21 Mutarama, ubwo batsindaga ikipe y'igihugu ya Togo ibitego bigera kuri 3 byose kuri 2 byari mu mikino ya CHAN. Ngira ngo rero barabyibuka hari muri covid rwose, rero turi muri guma mu rugo rwose, ngira ngo ababyibuka rero murabyibuka kabisa. Rero tuza kuba nyine ariko twatsindaga ibitego bigera kuri 3 byose kuri 2. Ubona ku munsi w'ejo abasore ba ekipe y'igihugu Amavubi baje kuba bongera kubikora, bakora icyo bita comeback, bava inyuma rero baratsinda kabisa, barishyura ndetse bashyiramo n'ikitsinzi, biza kurangira rero ekipe y'igihugu y'u Rwanda icyuye amanota 3 yese nabafasha kuba bazamuka ku manota, rero bahita bagira amanota agera kuri 5 ku rutonde. Nyine nuko bimeze kabisa, deko barafite amanota agera kuri 2, binaba nyine gukomeza gufata umwanya wa 3, basigara barushwa inota rimwe n'ikipe y'igihugu ya Benin iri ku mwanya wa 2. Ubwo rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ubundi nyine izagaruka muri iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika tariki 11 z'ukwezi kwa 12 kwa 11, akaba rero bazaba bagaruka rero bakina n'ikipe y'igihugu ya Libya kabisa. Rero imikino yo kwatanira rero itike y'igikombe cya Afurika, igikombe kizabera hano mu gihugu cya Maroc, rero akaba ari uko bimeze. Ubwo rero ku munsi nyine w'ejo birumvikana byari ibyishimo ku bafana, byari ibyishimo ku batoza, byari ibyishimo ku bakinnyi bose rero ndetse n'abanyarwanda muri rusange gutsinda umukino, kandi rero bagatsinda ikipe y'igihugu ikomeye nka ekipe ya Benin. Rero ni ikintu byatanze icyizere, byagariye icyizere ku bakunzi ndetse n'abakinnyi n'abatoza ko bashobora rero cyangwa se kujya mu gikombe cya Afurika rero gishoboka muri rusange. Rero umutoza aganira n'itangazamakuru aravuga ati, nagira ngo mbanze mbwire abanyamakuru, mbwire abafana, mbwire ndetse na buri munyarwanda wese uzaza kuba rero areba ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yuko iri mu bihe byiza cyangwa se ari uko yatsinze. Ati ibyo rwose ntabwo nabibashimira, ati ahubwo nimba rwose bashaka ama ekipe atsinda buri munsi, ati bakwiye kuba rero barigiriye nyine gufana ekipe y'igihugu ya Brazil. Avuga ati dutahirize umugozi umwe, dufane ekipe yacu tuyijye inyuma, kandi rero atemezera ko tuzagera kuri byinshi bitandukanye kabisa. Rero nubwo butumwa agiye kubatangaza abakinnyi benshi bagiye batandukanye, yaba Ntwari Fiacre yavuga ati ndishimye, ati turashimira n'abafana baje kudushyigikira, ati kandi ndizera ko ibyiza biri imbere. Ni nako kapiteni nawe yagiye agatangaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, urebye rwose ni abakinnyi benshi batandukanye bagiye bashima bagashima Imana, bavuga bati wari umukino ukomeye, wari umukino kandi twitwayemo neza, ati kandi nizera ko ibintu bizakomeza nyine kugenda bimera neza muri rusange. Ubwo ekipe y'igihugu y'u Rwanda icyo navuga rwose rero nuko bagomba nyine kugenda cyangwa se bagomya kwitwara neza. Ubwo rero kandi ekipe y'igihugu y'u Rwanda bafite imikino yo gushaka itike rero yo kuzakina CHAN n'igikombe cya Afurika, ariko ikinwa rero n'abakinnyi bakina ku mugabane wa Afurika, bakina nyine mu mashampiyona yabo cyangwa se ku mugabane wa Afurika muri rusange kabisa. Ubwo nuko bimeze kabisa. Rero akaba ari uko byifashe mu Mavubi. Rero ngira ngo n'itsinzi yari iryoheye cyangwa se n'itsinzi yari inyotoye kuba abafana ndetse n'abakinnyi n'abatoza muri rusange, akaba rero ari uko bimeze kabisa. Rero ubwo nyuma y'uko Rwanda Premier League yicaranye na Ferwafa ikicarana na Minisiteri ya Siporo biga ku kibazo cyo kuba basubika rero shampiyona y'u Rwanda, baje nyine kuba bisubiraho, baravuga bati umunsi wa 7 ugomba kuba ugenda ukomeza.
Buri mu cyumweru gishize nibwo Rwanda Premier League ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yashyize hanze rero itangazo rivuga ko kubera gahunda z'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi isubitse imikino y'umunsi wa gatandatu wa shampiyona ndetse n'umukino w'ikiranane wagombaga kuzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse na ikipe ya APR FC. Rero nyuma yo gutangaza benshi bakomeje kugenda bibaza byinshi bitandukanye, nuko rero kabisa rero ko bidakwiye ko imikino nyine igomba kuba igenda isubikwa igihe kirekire kubera ikipe y'igihugu, kandi n'ubundi ibihugu rero ho usanga ikomeza cyangwa se mu bindi bihugu rero shampiyona zikomeza kugenda zikinwa. Ibi rero nibyo byaje kuba bituma kuri uyu wa kabiri haba inama hagati ya Rwanda Premier League n'abayobozi b'ama ekipe kugira ngo bige kubirimo rero uko imikino ya shampiyona yakomeza gukinwa. Inama yemeje ko imikino yo ku munsi wa gatandatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yari yasubitswe rero igomba gukinwa mu mpera z'iki cyumweru. Umukino wa Rayon Sport na APR FC nk'uko benshi bakomeje kugenda babyibazaho, ngo rero ntabwo byemerwe ko uzakinwa, ahubwo hubahirijwe icyifuzo cya APR FC rero aho yanditse isaba ko hakurikizwa uko ingengabihe ikurikirana. Rero bivuze ko ikipe ya APR FC izakina na ikipe ya Gasogi United, mu gihe Rayon Sport yo izaba yakira ikipe ya Bugesera kuri Kigali Pele Stadium. Ngira ngo nyine ni muri iki cyumweru kabisa nibwo ibyo cyangwa se nibwo shampiyona nyine izaba ikomeza kabisa rero muri rusange. Akaba ariko rero byaje kuba byanzurwa, bari bibazaga ko rwose shampiyona igiye kubisubikwa, ntago rwose igisubitswe rero iraza kuba nyine ikomeza muri iyi weekend. Urumva ko n'ubwiza abuva mu buri bumwe cyangwa se bujya mu bundi. Buri kandi ikipe ya Musanze n'ubundi zaba yakira ikipe ya AP ya Mukura Victory Sport ku isaha y'isa 9 nyara kuri stade Ubworoherane. Ikipe ya Rwamagana City yakira ikipe ya Rutsiro ku isaha y'isa 9, nayo ikipe ya Rayon Sport izakira ikipe ya Bugesera. Umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium. Mu gihe kandi ikipe ya Etincelles izaba ikipe Amagaju ku isaha y'isa 9 kuri stade Umuganda. Birumvikana ikipe ya Marine kandi yakira ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe ya Polisi izaba yakira ikipe ya Gorilla ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe ya APR FC yakira ikipe ya Gasogi United. Akaba ari uko ibintu bimeze kabisa, akaba ari uko shampiyona y'u Rwanda izagenda ikinwa muri rusange. Ku rutonde rwa shampiyona uko bihagaze kuri ubu ngubu, mbibutijeho gato nuko ikipe ya Polisi n'ubundi irayoboye n'amanota 11 ku mwanya wa mbere nyine mu mikino igera kuri 5. Ikipe ya Gorilla ku mwanya wa kabiri n'amanota 10, ekipe ya AS Kigali ku mwanya wa gatatu n'amanota 10, Rayon Sport ku mwanya wa kane n'amanota 8, Gasogi ku mwanya wa gatanu n'amanota 8. Ekipe ya PFC iri ku mwanya wa 16 n'inota 1, ariko imaze kubikina umukino umwe. Umukino yanganije muri ikipe ya Etincelles, umukino wabera hano mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Baza kuba rero ubanganya kabisa, rero baza kuba bagabana amanota binumvikana. Ubwo rero akaba ari uko ibintu bigiye bihagaze. Ubwo nuko shampiyona bimeze, igomba gukinwa nyine muri weekend kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Amakipe zamanuka mu kibuga agenda yigaragaza. Ubwo rero kandi mu yindi mikino yagiye iba ku munsi w'ejo ku mugabane wa Afurika gushakisha itike y'igikombe cya Afurika, ikipe y'igihugu ya Morocco yatsindaga ikipe y'igihugu ya Central Africa ibitego 4-0. Tunisia ingana n'ibirwa bya Comore igitego 1-1. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Ethiopia yanyagirwa n'ikipe y'igihugu ya Guinea ibitego 3-0. Ikipe y'igihugu ya Botswana itsinda ikipe y'igihugu ya Cape Verde igitego 1-0. Congo itsinda South Africa banganaga igitego 1-1. Ikipe ya Guinea Bissau inganya 1-0 n'ikipe y'igihugu ya Mali. Ikipe y'igihugu ya Mauritania itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Egypt igitego 1-0. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Angola igitego 1-0. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinda ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 2-1. Sierra Leone itsinda ikipe y'abavandimwe ya Cote d'Ivoire igitego 1-0. Ikipe y'igihugu ya Zambia itsinda ikipe y'igihugu ya Chad igitego 1-0. Lesotho itsinda Gabon, Lesotho yatsindwaga na Gabon ibitego 2-0. Senegal yatsindaga Malawi igitego 1-0. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu y'Abaganda yatsindaga ikipe ya South Sudan ibitego 2-1. Ikipe y'igihugu rero ya Sudani itsinda ikipe y'igihugu ya Ghana ibitego 2-0. Ikipe y'igihugu ya Tanzania itsindwa na Congo Kinshasa ibitego bigera kuri 2-0. Mozambique yatsindaga ikipe ya Estonie ibitego 3-0. Liberia itsindwa na Equatorial Guinea ibitego 2-1.
ni ku munsi nyine ni tariki 14 kabisa niko imikino yaje kuba rero igenda iba muri rusange. Rero ko bihagaze mu matsinda atandukanye nuko rwose nko mu itsinda rwose rya mbere, itsinda rya mbere rwose uko bigiye bihagaze nuko ama ekipe kabisa akomeje kugenda nyine agenda ayobora amatsinda. Nko mu itsinda ry'u Rwanda, mu itsinda rya D no ku kipe y'igihugu ya Nigeria iri ku mwanya mbere n'amanota agera kuri 7 nubwo itarakina nyine umukino wayo na Libya waje kuba cyangwa se waje kuba uhagarara kubera ibibazo bigiye bitandukanye twagiye tugarukaho byagiye rero biba. Ikipe y'igihugu ya Benin ku mwanya wa 4 n'amanota 6, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku mwanya wa 3 n'amanota agera kuri 5, ikipe y'igihugu ya Libya ku mwanya wa 8 n'inota 1. Gore mu itsinda rya mbere nuko ikipe y'igihugu ya Tunisia nyine irariyoboye, itsinda rya kabiri ikipe y'igihugu ya Maroc irariyoboye kabisa rero n'amanota agera kuri 12. Kandi rero ku ruhande rwa ikipe ya C, ikipe y'igihugu ya Egypt iri ku mwanya wa mbere irayoboye, ikipe y'igihugu ya Nigeria nayo irayoboye itsinda rya D riri kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Mu itsinda E nuko ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ubundi nayo iriyoboye. Ubwo rero kabisa akaba ari uko bimeze mu ma ekipe agiye atandukanye, akaba rero ari uko bimeze muri rusange. Yasubiro kandi ku mugabane w'i Burayi ku munsi w'ejo ama ekipe menshi kabisa y'igihugu muri UEFA Nations League bakomezaga rwose rero haba imikino itandukanye ku munsi w'ejo. Ikipe y'igihugu ya Espagne singa ikipe y'igihugu ya Serbia ibitego 3-0, ikipe y'igihugu ya Kosovo itsinda ikipe ya Cyprus ibitego 3-0, ikipe y'igihugu ya Polonye yanganya n'ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego bigera kuri 3 byose kuri 3, ikipe y'igihugu ya Switzerland yanganya n'ikipe ya Denmark ibitego 2-2, ikipe y'igihugu ya Scotland inganya n'ikipe y'igihugu ya Portugal 0-0, ikipe y'igihugu ya Belarus inganya n'ikipe y'igihugu ya Luxembourg, ikipe y'igihugu rero Ireland y'Amajyaruguru itsinda ikipe y'igihugu ya Bulgaria ibitego 5-0, ikipe y'igihugu ya Lithuania itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Romania ibitego bigera kuri 2 byose rero kuri kimwe rero kabisa. Akaba ari uko ibintu byaje kuba birangira, ari naho imikino nyine ya UEFA Nations League izagaruka tariki 14 za Novembre rero kabisa, ariko aribwo imikino ya UEFA Nations League izaba igenda igaruka. Ubwo rero bivuze iki nuko amashampiyona nyine agomba kugenda agaruka hariya ku mugabane w'i Burayi, akaba ari uko nyine ariko agomba kuzagenda nyine amanuka mu kibuga. Ubwo rero uko bihagaze muri Premier League kabisa, match zitandukanye zizaba zimanuka nyine zizaba zimanuka zigenda zigaruka. Ubwo mu mikino ihari kabisa muri Premier League nuko rwose mu ma ekipe atandukanye tariki 19 azaba ari ku gatandatu birumvikana. Ikipe ya Tottenham izayimanuka mu kibuga n'ikipe ya West Ham ku isaha 7 n'igice, ikipe ya Ipswich Town yakira ikipe ya Everton ku isaha 10, ikipe ya Manchester United yakira ikipe ya Brentford ku isaha 10, Fulham yakira ikipe ya Aston Villa ku isaha 10, Newcastle yakira ikipe ya Brighton, Southampton yakira Leicester City, mu gihe kandi ikipe ya Bournemouth izabakira ikipe ya Arsenal ku isaha 12 n'igice, Wolves yakira ikipe ya Manchester City ku isaha 9 azaba ku munsi w'icyumweru. Liverpool yakira ikipe ya Chelsea, umukino ukomeye cyane uzaba uba ku isaha 7 n'igice ku munsi w'icyumweru. Kandi ikipe ya Nottingham Forest izaba yakira ikipe ya Crystal Palace ku isaha 3 azaba ari ku munsi wo kuwa mbere. Ubwo rero kandi mu makuru atandukanye ko Thomas Tuchel yamaze kuba yemezwa nk'umutoza nyine w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nyuma y'uko rero bita Gareth Southgate yaje kuba avuga ko atazongera nyine gutoza ekipe y'abavandimwe y'Abongereza. Uyu Thomas Tuchel yamaze kuba nyine yemezwa nk'umutoza mushya, yatoza ama ekipe atandukanye, atoza ekipe nka Paris Saint-Germain, atoza ekipe nka Chelsea, ubu yaraye gutoza ikipe y'igihugu, ikipe y'abavandimwe ya Bayern Munich akaba rero yarahereyemo. Ubwo rero ni amakuru yagiye hanze ku mugoroba wo ku munsi w'ejo nyine ku wa kabiri tariki 15 birumvikana. Umutoza rero w'imyaka 51 yemeye gutoza nyine ikipe y'igihugu y'Ubwongereza
nyuma y'uko rero mu mwaka ushize w'imikino aribwo yatozaga FC Bayern Munich, ariko bikaza kurangira nyine atandukanye nayo birumvikana. Thomas Tuchel rero yanyuze mu makipe atandukanye arimo Borussia Dortmund, nka Paris Saint-Germain, Chelsea ndetse na FC Bayern Munich. Yamenyekanye cyane ubwo yafashaga nyine ikipe ya Chelsea kwegukana igikombe cya UEFA Champions League cya 2021. Uyu mutoza yagutoza ikipe y'igihugu nyuma y'uko yavugwaga mu makipe atandukanye arimo na Manchester United, aho byavuga ko rero ari we ugomba kuzasimbura Erik ten Hag. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ibonye umutoza mushya nyuma y'uko rero kabisa y'Ubwongereza rero nyuma y'uko rero wita Gareth Southgate yaje kuba atangaza cyangwa se avuga ko rwose atazongera gutoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Kandi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ibonye umutoza mushya nyuma y'uko yari imaze igihe itozwa n'umusigire Erik Castle kuva Gareth Southgate yatangaza ko atandukanye nayo. Thomas Tuchel agiye kuba umutoza rero wa gatatu mu mateka ugiye gutoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza atari umwongereza, nyuma ya Steven Gerrard, Eriksen na Fabio Capello. Akaba rero Thomas Tuchel kabisa rero mu kazi gashya yabonye ako gutoza ikipe nyine y'igihugu y'Ubwongereza, rero akaba ari ibintu byiza kabisa. Rero biraza kuba nyine bigenda bitandukanye cyangwa se bimufasha muri byinshi bitandukanye. Rero twamwifuriza ishya n'ihirwe mu ikipe y'igihugu nyine ya Abongereza nyuma ya Gareth Southgate, rero nyuma y'uko yatandukanye n'ikipe ya abavandimwe rero ya Abongereza.